Ko tohua anō o te whare o te tarahiti hauora o Ngāti Hine, I rungi te hia kia pai ake tā rātou āwhina I ngā whānau o te rohe. Ko torongare te ingoa o te whare nāia nei, he whare e whai wāhi nui atu ai ngā whānau ki ngā kokonga katoa o te hauora, anei rā te pūrongo. Ki pai te whare hou o torongare I te kata me te kōrero. Kia tau o rātou ngākau. Ina tau mai te tangata, kia tau te ngākau, e harake tēnei te whare tauiwi, e whare mo te whānau. Tā te mea ko whakahaungia tēnei pito o Ngāti Hine, hei tā wharaunga uri o Hine Amaru ki te whanga o Reipai. For us, we're about our whānau, their needs, and how we can help them and support them in the best way. So this whare is part of that thinking. It's about providing the services to them, the manaakitanga, so that their lives can be just that bit more. We provide that wider wraparound services with our housing teams, our hauora teams, our youth teams, and so this facility has been designed to bring those kaimahi together to engage with whānau. No tērā tau tūwhera te whare nei hei pito wero kano ārai mate. Iaia nā he whare whakaruruhau I ngā whānau, e toro nei ki ngā ratonga o Torogare. Yeah, this moi to get here today started about 2 years ago. So when Ngāti Hine Health Trust acquired this building more than a decade ago, we had an anchor tenant down here called Downtown Tools. Many people in Whangarei love that business. So we work with Downtown Tools over a period of a year to say, hey, we're growing. The whānau that we serve in Whangarei need more space. I te mea ka nui te tini o ngā whare hauora putanoi te motu, he hohi pereke. Hoino, kia tau te ngākau o te tangata ina haumai, ko e tēnā ko te timatatanga me te mutunga, I te mea ka timata te hauora o te tangata ki reira. Ko torongare te pāpā o Hine Amaru, mā te ahai te noho a te pāpā, hei whare whakaruruhau I ngā uri o Ngāti Hine. Harata Brown, Te Karere.